šta su naše rezolucije? Rezolucije služe nama samima, prvenstveno i nadasve. To je da se učvrstimo u nekim stavovima, da razjasnimo neke nejasnoće, da zauzmemo stavove i da tijela iza ovog Sabora znaju kako postupati u tripartitnom dijalogu, kako postupati u izradi zakona i tako dalje. Dakle, prva rezolucija koju imamo je iseljavanje. Ima li ljudi opasnije stvari za ovu zemlju nego što je iseljavanje? Ajde, probajmo si to posložiti, šta nas najviše treba brinuti. Pandemija je ko mana s neba došla, jer je zaustavila taj proces. 400.000 ljudi je otišlo. To je potkopavanje perspektive zemlje. Vi ne možete majstore naći. Majstore, keramičare. A da ne govorimo o tome da odlaze vrhunski sistem inženjeri i tako dalje. I naši ljudi. Zbog toga smo se odlučili da pošaljemo sebi, a i drugima, jednu važnu poruku. I krenut ću, neću puno prepričavati rezoluciju, sam ću dati bitne naglaske. Naša vanjska politika je ključ ovoga problema. Bez dogovora sa razvijenim i bogatim zemljama Hrvatska taj problem riješiti neće. To će se nastaviti i postaćemo doista administrativno područje Europske unije, a ne država. Jedini način da to riješimo je u Briselu. Moj je dojam da je hrvatska politika suradnje sa Briselom zapravo odredila u dobroj mjeri naše ove muke i tegobe i socijalne teškoće i iseljavanje i tako dalje. Umjesto da je obrnuto. Da ovo iseljavanje određuje način vanjske politike. Zašto govorim o vanjskoj politici? Možda ćete se pitati. Zato jer to nije samo sudbina Hrvatske. Jednaki stupanj iseljavanja ima Rumunjska, Bugarska, Poljska, Mađarska, Latvija, Litva, Grčka, Portugal, 500.000 ljudi. Rumunjska, 3 milijuna ljudi. Pazite, 3 milijuna ljudi. I što se događa? Ti ljudi odlaze, obrazovani su ovdje, naši dragulji brušeni u našim obrazovnim sustavima ovih istočnih zemalja, kakvi god da jesu, sustavi. I ti ljudi odlaze kao besplatno darivani dragulji najbogatijim zemljama u svijetu. Dajte ljudi, jesmo mi svi eurofili? Ja prvi. Ja sam eurofil. Ali nisam takav eurofil da tamo sjedim i šutim kada imam urgentni vrući problem. Vidite, ja ne šutim na egzo u Briselu. Ja o tome govorim. Imam osjećaj da naša politika o tome ne govori. Potrebno je povezati sve te zemlje koje imaju urgentan, tako teški problem o kojem govore svi relevantni mislioci i analitičari kao ozbiljan problem budućnosti Europske unije jer razbija koheziju. Cilj Europske unije je smanjivanje, nije samo slobodno tržište. Cilj je smanjivanje nejednakosti među zemljama ili oni to zovu konvergencija. To je jedan od ciljeva temeljnih. A ovo povećava te razlike dramatično. Njemačkoj treba radna snaga. Super, našla je. Ukrajinci se, jadni i nesretni, sada raduju svjetloj budućnosti. Da, Europska unija nema alternative. Uvijek ću glasati za Europsku uniju. Ali tamo sam zato da govorim, a ne da šutim ovako velikim problemima kakve imamo. S tim zemljama, zašto Njemačka i Francuska ne rješavaju te probleme? Pa jer ih ništa ne sili. Oni nemaju taj problem. Ako niko to ne govori, neće se riješiti taj problem. Zato spominjem vanjsku politiku. Dalje vam neću o tome puno više govoriti,
Tu imate u rezoluciji i uzrok tog stanja. Uzrok je opet neoliberalizam. Vrijednost Europske unije što je u stanju učiti na vlastitim greškama. I to je šansa takve politike koja treba to pitanje riješiti. I sad imam jedno važno što će svako od vas pomisliti, a što si ti sad navalio na Europsku uniju? A šta je, kakvo je stanje kod nas? Nepravde, korupcija, politikanstvo, rastakanje socijalne države, nesigurnost, siromaštvo. Točno. Ali bez adekvatne kompenzacije za ljude koji odlaze van, onima koji od toga imaju koristi, adekvatne kompenzacije nisu sredstva Europske unije iz ovih fondova. To je daleko od adekvatne kompenzacije. Sve te zemlje zaostajat će u razvoju debelo. I zato se taj problem primarno mora tamo rješavati. A onda ćemo se mi tući protiv korupcije s ovom ili s onom vladom. Tući ćemo se da uklonimo siromaštvo. Ali ako tu šansu nemamo da zemlju razvijemo, da zemlja ima svoju vlastitu politiku ekonomsku, ako to nema, ako ona ne može investirati u javne investicije, što Bruxelles je zabranjivao 10 godina, ako ne može pokretati, država ne može pokretati zamašnjak ekonomije koji odgovara onda i privatnom sektoru, ako toga svega nemamo, ako nemamo alate u svojim rukama, mi ne možemo sagraditi ništa. A Europska unija je u prošlom desetljeću uzela te alate. Javni dug, ograničenja javnog duga i deficita, nemogućnost vlastite inicijative javnih investicija i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ko da su nam ruke bile svezane. Evo, upozoren sam da sam prešao, ali... Dobro, dobro. Evo, samo bi vam tu poslao poruku. Ovdje imate objašnjeno to šta je primarni, najvažniji uzrok iseljavanja. Ako se to događa Rumunjima, Poljacima i drugim zemljama na istoku i jugu Europe, onda postoji zajednički uzrok. I oni imaju probleme ove ili one naravi. I korupcije imaju u Njemačkoj, i u Švedskoj i Finskom. Šokirao sam se kad sam pročitao izvještaj koliko toga ima tamo u izvještaju u Briselu na jednu temu oko korupcije u Europskoj uniji. Dakle, taj problem je tamo ga treba rješavati. A naravno da mi ove stvari kod nas moramo rješavati. Evo, piše vam unutra, pa si pročitajte u miru. Hvala. Reagira moj mikro. Aha, evo ga. Hvala, a evo Vilim će nastaviti dalje zato jer predlažemo rezoluciju o izjednačavanju prava i odgovornosti članova i nečlanova sindikata. Vilim, izvoli. Dobro. Ja bih ovako, mi smo to predložili zbog toga jer nam treba poruka našim kolegama koji nisu članovi sindikata. Mi radimo u suradnji sa socijalnim partnerom, Ministarstvom rada, na izmjenama Zakona o radu i tu posebno moram pohvaliti našu Mirelu koja se jako puno u tome dala i istrošila. Radeći na tom projektu koji je opsežan, kompliciran, jednu stvar smo otvorili i to smo otvorili kod predsjednika vlade koji je argumentaciju razumio. Ta argumentacija koju smo tada iznijeli vam je dobrim dijelom ovdje u rezoluciji. Ja ju neću ponavljati, pročitajte si. Ono što je u ovoj priči važno je da pošaljemo poruku nečlanovima, da to ne radimo protiv njih, već za njih. Ako to uspije, ja se nadam da će uspjeti, po svemu sudeći bi trebalo uspjeti, odredba da treba izravnati položaj članova i nečlanova ušla je u nacionalni program oporavka i otpornosti, među inim zahvaljujući evo i kolegi gospodinu Opaliću. Ušlo je i to je obaveza za Hrvatsku državu. Time se Hrvatska obavezala da će to napraviti. Hoće li neko tu nešto izmanipulirati, izbjeći? Ne možemo vam sa sigurnošću reći da neće. Ali po svakoj logici jedne poštene politike
Nakon sastanka kod predsjednika vlade i nakon ovog rada koji smo napravili, uzimajući slovenski i njemački model, mi smo artikulirali, odnosno prihvatili taj slovenski njemački model i sa Ministarstvom rada je u nekoliko sastanaka izrađena ta mogućnost da članovi razmjerno onome što ulažu u rad sindikata za dobro jednih i drugih, da razmjerno tome imaju neka veća i povoljnija prava. I to je suština ovoga. Vi pročitajte rezoluciju, ja mislim da nema potrebe da više objašnjavam, tekst je tu, to je jako važno za sindikate. Sindikati svi gube članstvo. Sad neko može reći, gledaj, mi gubimo članstvo, sigurno loše radimo. Ali evo uzmimo da neko drugi radi dobro ako mi radimo loše. Ali oni isto gube članstvo. I to u istoj mjeri i u istom stupnju. Zašto? I to sporo je to padajući trend padanja članstva u dugom vremenu. Na primjer, kad je uveden doprinos solidarnosti, pogledajte ove podatke i to je zanimljivo i tu sad stvarno stajem. 2003. i 2004. kad su nečlanovi morali plaćati za povoljnosti kolektivnog ugovora, mi smo u godinu dana povećali članstvo sa 8.000 na 10.000. A sada, od onda kad je Ustavni sud ukinuo potpuno nesuvislo, zahvaljujući katedri poduzetničkog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, kad je ukinuo tu odredbu o doprinosu solidarnosti, mi smo počeli gubiti članstvo, ali vrlo usporeno. Za tih 16 godina pali smo na 7.500 članova. Jer dio ljudi kaže, pa imam sva prava, iako nemaju sva prava. Ali nemaju prava izvan kolektivnog. Ali u kolektivnom ugovoru imaju sva prava. I dio ljudi kalkulira, pa kaže, zašto bi plaćao kada mogu dobiti ta prava. Država građane ne smije poticati tu vrstu mentaliteta. I tebi hvala na dosadašnjim naporima. To je parazitizam. To nazovimo pravim imenom.